Njye mabuja mufasha igikapu. Yego. Squatted. Atazaza mufashe. Yego. Agasabye twanje. Ishimwe. Igishimwe. Kete gukubura neza. Ukubura neza. Aba ugikuberesha. Uba ugikubura nagimba cyakazanda zo mu cyaro. Cyangwa ukubure. Ako se mawe. Imana ishimwe ubwo mbonye akazi. Imana ishimwe ubwo mbonye akazi kose. Nari nkashaka cyane. Ndi wakubura uhakesha. Ndi wakubura. Ndakubura rwose mabuja. Waba mfashije kuri iki gikapu. Nkabura ko nkubura neza. Njye mabuja mufasha igikapu. Yego. Squatted. Atazaza mufashe. Yego. Agasabye twanje. Ishimwe. Igishimwe. Kete gukubura neza. Ukubura neza. Aba ugikuberesha. Uba ugikubura nagimba cyakazanda zo mu cyaro. Cyangwa ukubure. Ako se mabuja none se kiraba hehe? Kubura na yandi magambo nshaka hano. Ariko gasize ndeba narakirati yanjye uyivunyaka kandi ukigera mu rugo. Mabuja iyo rakrete rwose nari ngiye gukoropa mu kanya nyine ihita ivunika. Ngeze uzamubwire. Kandi kubura neza. Kubura nabi. Kubura neza. Mabuja ndarangije rwose gukubura. Uko wahakesha? Yego. Biramubwire. Umva rero ntabwo utaza gukubura. Igendere. Oya mabuja ni ukuri ko Imana gukubura ngenda bizi. Uzi ikintu nabonye uzi guhinga. Washobora kwica inda. Nagukubize iyo myate yawe. Iyo maze ndanakurura. Nese wakuriyita ubona ko mfite imyaka? Ugenda kurura we. Genda reba neza. Ndakurura. Ako mabuja ni ukuri ko Imana ari nyene y'akazi. Ariko se nakubwiye ngo iki? Genda. None se kuko mabuja uranyirukanye n'ukuntu nashakaga akazi. Wena nakwirukanye neza natanagushose. Ngiye nzana pandagare. Reka nyize. Oya mabuja oya rwose mabuja. Oya. Ni nyapandagare. Cyagiye. Gushana nabuze n'umuntu umuvurira ngo njyemo akazi. Bwenge ntabwo banzisha ntabwo banzi. Wasanga kigire hari. Kiri kunyumva. Cyagiye. Ntabwo naho umuntu umeze kuriya akazi. Ngende. Siko mwabyibagisha.